بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Me pungtina ipalanggungan si agama Islam, puas amban kapamuji si alin Allahu tabaraka wa ta'ala, do kapanalawat si panghutabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, do sarta pangurung si kaam inlapal kasanyangan mo barkat duk rahmat mian amban Allahu subhanahu wa ta'ala. Me pung tinai ifun Allah subhanahu wa ta'ala mian tiak kita bi magkasuwa si oras ituin bangpain binilang ni Allah tabaraka wa ta'ala in pakaleten bin duk patipunten bin silabean pagpaesse pagto si agama Allah subhanahu wa ta'ala bangpain kita bi urungan ni tumbas sige nito si dunya mas labi kailangan tebi pahalain tumbasin tekka si eleo akhirat. Menjadi magbayuan me kaguruhan tenbin ngakahan kitebi kahapan miaan, tumbas miaan, hukuman miaan, amal miaan, ibadat miaan, hekka manamal ngakahan kitebi dinaak kitebi mag-ibadat supaya kitibigay lusung, supaya kita bigay makaasi-asi, supaya kita bigay lugi tek kasi hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi may pungtinai si agama Islam, nabut kita amban me hinang hadje tumbasnin duk yeme hinang painte mian inatetuen hadje tumbasnin si Allah subhanahu wa ta'ala bangsa inge kite mian taeddo wete intumbas hinang lay buga wete hininang arakala isab mian gane niya si jamante ku itu mian inhinang lay bu hadje pahala nen naga kite mian ilapis duga kite mian ilugi mian supaya kite makaeddo atawanen tadawhat wete in tumbas mian hinang le meifun Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ie ineddo ten ku itu ie inexplain ten si tag SGS ten ie pa inne kaifa tuksab atawanin kaifa taksib tuksab ajru itqu raqabah sa inge taeddo atawanin sa inge tadawhat mian tumbas ie pagpamahar dika sin ipunin. Maifun Allah subhanahu wa ta'ala ine teed ipun, ine behatihan ipunin me pungtinai si agama Islam niya painde taeddo si me pagbonoan kung pente Muslim du Christian magbono uskemon taeddo delay tahinang yan ifun kung pente maghapin si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam niya sa painde niyaan kung may si zaman tagna dinagang man binelli manusiain, dinagang manusiain, luune ke makanak lella, luune ke makanak dende, luune ke abahi, jamantag na dinagang manusiain maifun Allah subhanahu wa ta'ala. So magawa ni si jamante ko itu, ko istel ga niya mian ipun ininen. Ten ipunin bataan, okay. Explain tesin pandak-pandak mian pente pag-explain, si tag SGS ilmu ten ifunin luisab mian bang painte tabelliwe aalay mian na iyan magbaya-bayain kung may pagbali ni sa sakatan iyan magbaya-bayain dumainwe ni binelli aalay we gadjihan ni
Sumagawa nin hinang ni bataan. Luon ni kay kajari mian laberan ni, kajari mian pasu-pasu ni dinaat, kajari sa mian gasud-gasuran ni. Bang painte si Diamante ku itu ga niya ne ipun, kung may painte me pung tinaite mian magtrabaho si Saudi alinan de khaddama tawanin maid gay iyan tabilang ipun pegge mian kaisa nin ineddo sa painte amman Pilipinas mian niya pagdanjian niya sa mian pagdarambuaan suga sa ginadjihan suga sa hinatul pahap-hap suga sa gay pinasagaran na gay ni painte tahukumte siye tapitu intagintag niya lahat si Middle East painte mian amuren gay hatul na gay painte mian ga kitila si mi history. Okay. Iyan hatihan sini ipuni maipun Allah subhanahu wa ta'ala. Makasi-ase manusia in jaman tagna. Mian binellise duk dinakdaak si koy painte jaman Fir'aun. Hinang we na ifun mian Bani Israelin. Dumain painte ginadjihan dinaakad da ginasud-gasuran pinisoko sa mian in hatihan sin ifunim. Manjari mian ifunim ifun Allah subhanahu wa ta'ala niya tumbas ni pangatag Allah subhanahu wa ta'ala itku raqabah mian pani pagpamahardika sin ifun. Naga niya si Diamante ku itu bu hadje tumbas nin bang niya dambuwa manusia makapalaya atinen mian maka lekkat atinen min ineddo we ne in dambuwa ifun lay ambanda po ni miyaan ineddo we ni se mian ilekkat we ne binelli we ne us pina freedom kwe pente tahinang we Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masiru istorite pasongsong. Maifun Allah subhanahu wa ta'ala Gayke kiyo mabaya miyaan gayke kiyo mabaya makaeddo kiyo tumbas hadje gawe no tahinang kakahinangle ganya ipon ku itu bu hadje tumbas ne na sa inge meke ta eddo we te tumbas ien sa inge meke ta eddo we te tumbas ien bang upa makite ko isi zaman tagna zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam niya painte zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ifun us bu kyo makagees bu se mian tumbas nin se mian kahapan nin bang kita dayahan masih we tahinang sumagawa nin hunit ni ifun Allah taala niya kakahinang ampat parkala bang tahinang we te ampat imban ni amban ampat ininen ta eddo we te tadawhat we te tumbas pagpamahardika sindambua ifun. Okay. Paina Rasul sallallahu alaihi wasallam man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqa Allahu bikulli adwin minhu minan nar. Paina Rasul sallallahu alaihi wasallam sini mian magpamahardika sin ifun dende. Okay. A'taqa Allahu mian pinatala isab atawanin inawenan isab in kemon anggauta ni ininen kaanggautaan ni inin ang banar ka jahannam subhanallah gay kay inente tagets tewi bang sa inye kahadjihan pahala nin malaya kyo sin dambuwa bataan dumen pembataan ko ito dambuwa ifun sa miaan palayaan pa freedom lekat nu amban bos nilay pa inu ko ito lekat ko ne obus ien bang tahinang we dambuwa pinatala isab atawanin idekat isab ginahawabaran nin amban narka jahannam bang bakas painte baran nu ininin amban narka si oras ien painte niyaan tahinang we nu say bisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mian hinang mulay inawenan isab kyo amban narka sababan amban pangawen mo dambuwa muslim ifun. Iyan may ifun Allah subhanahu wa ta'ala kahadjihan sin miaan ngalekat sin ifun pagpamahardika sin dambuwa ifun. May pungtinay si agama Islam pito kite si miaan panagnaan hinang bang tahinang wete tahinang dambuwa
we dambua manusia mian taeddo we ne tungbas iye pagpamahardika sin ipunin. Zikrullah, kaisa zikrullah. Pangan zikir tuju Allah subhanahu wa ta'ala mian ini pain Rasul sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumi mi'ata marrah mian tiap-tiap da'ellew min dahatus binassa wa dambua muslim ininen kanat lahu adlu asyar riqab kue iye katumbas magpalaya sin 10-20 ipon 10 ipon man be i kahadyan sin tumbas mian pagpamahardika sin ipon jaman le naga niya ni ku itu mian papiridam telekat tega niya jaman ku itu ipon na ini sa tahinang ke tepet kitingan zikir supaya tadawhat we te supaya tadawhat we te intumbas le pagi ko ini tersebut te dehelwan siniin bang kita makapalaya makapag mahardika sin dambua ifun dende imbaranten isab mahardika isab gi awen isab amban apinar ka jahannam iyan maifun Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Balikan tabi painte in zikir ini nen murah rumifun Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Min dahatus kahaba ellew sa iyan tumbas nen. Dumain pe painte tumbas miaan we taeddo we te tumbas miaan idkura kabali 10 riqabin. We kyo painne miaan magpamahardika 10 ipon iyan niya pesugpat bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kutibat lahu 100 hasanah sinulat si iye dahatus kahapan isab dahatus kahapan sinulat bang tasabut min dahatus in kawael dahatus isab kahapan wa mu'iyat anhu 100 sayyi'ah duk pinapasan isab amban iye dahatus kalaatan subhanallah bang dem daellew makahinang kyo dahatus kalaatan pagtaabot binas sawe no zikir ininen punas ien miifun Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah bang kita ikhlas sa imian wa niyape pentetelu na yen tumbas pagpalaya sin ipon kaurungan kyo dahatus kahafan katellu pinunasan mian kalaatan nun pinunasan sin kalaatan nun niate wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi masyaallah si kaampat tahinang we na ien ellig amban syaitan dzalika hatta yumsi sampai pa inni gay sangim bang tabasa we te subu-subu inin puasumi min dahatus gay kyo tawa sasat syaitan samantara gay tek kasangimin iyan 4 kahapan tasabbut tu si dzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir gay kyo magbelli gay kyo magtandan gay kyo magbengket gay kyo hapusan ga niya bakas magpain painne nabbut kumian masa ko zikir miyaan dahatus min dahatus repeat dahatus pinagbalik-balik we hapus ni dedlakon ga niya bakas makapagpain sa bang niya manusia magpain pain ni madzikir kumian min 70 hapusan dedlakon manusia alay kulang si pamarat saya dugga tahati we ni bang ine tumbas imbinasan nila yan ni ipon Allah subhanahu wa ta'ala nahalgaan ti di zikir ininen peggi we sine inasi sa inge basa ase-ase mian ampun Allah subhanahu wa ta'ala itu enggak dukyongan dua apa inu ya Allah ampunun dusepun ka dukyongan dua basanu hadda itu min 10 min dahatus basanu hadda zikir ini min dahatus sababan inurungan kyo kahapan dahatus sababan isab pinunasan kalaatan nun dusenun dahatus ubus binilang pikeo amban inurungan pikeo mian
amban magpamahardika tumbas pente in magpalaya sin ipon. Iyan ni ipon Allah subhanahu wa ta'ala miyaan inatituin miyaan dambua panagnaan pente hinang mangtahinang wete taid do wete in tumbas sin magpalaya sin ipunin. Itan tutanu ko bangini akan inin. Okay. May ipon Allah subhanahu wa ta'ala pito kite si hinang si kaduwe miyaan bangtahinang wete taeddo do sa wete intumbas pagpamahardika sin ipunin. Si kaduwe at-tawafu bil ka'bati thumma as-salatu rak'atain. Miyan patawap te si Ka'bah ubus nampus kyo patawap si Ka'bah yen miyan nambahayang te 2 rakaat. Okay, pa ina Rasul sallallahu alaihi wasallam man tafa bil baiti sab'an fi riwayah sab'an wa salla rak'ataini kana ka'itqi raqabah. Okay, pa ina Rasul sallallahu alaihi wasallam sine mian patawap si lumale at si maksudin nan sinin si Ka'bah min pitu ye patawap wa salla rak'ataini mian ubus ng bahayang ye 2 rakaat kana ka'itqi raqabah kwe duye pa inni mian maluwas sin alipin maluwas sin ipon mian kwe duye sa mian pagpamahardika nyeddo pa inte dang buwa ipon pamahardika ni pina freedom ngalekkat sin ng buwa ipon ilekkat we ni ambad bos ni sa mian itu ni ipon Allah subhanahu wa ta'ala nagay inin tahinang we te intag lahat mapatawap ininin gay inin we te mian tahinang intag lahat gay dambuwa do pangahinangan niya si Saudi usto si Saudi gay we te tahinang si Riyadh gay tahinang we te si Madina dambuwa do tampat pangahinangan niya si Makkah sa bisan lai si Makkah niya do tampat pangahinangan niya suga dulai kyo si Ka'bale patawap min pito bisahin patawap min pito nasa inge ente bang kyo lai misita usbu kyo patawap maksud nun supaya tadauhat mo tumbas ininen. Allahu Akbar. Lai kyo telu elyo demda elyo min pi kyo yen patawap usbu kyo ng bahayang 2 rakaat dumay maksud nin nan sinin ng bahayang si khalf makam Ibrahim dumay nito enwe miyan nambahang 2 rakaat si bukutan miyaan tampat Nabi Ibrahim dumain sandili pa inte amban umrah suga kita pa inte lai si bukutan miyaan khalf si bukutan pa inte miyaan tampat makam Ibrahim le natu si tuen nambahang kyo 2 rakaat puas amban patawap ni intagintag maifun Allah subhanahu wa ta'ala pamanon be miyan kahapan ga kita ilugi duk ga kita ilepas miyaan amban tumbas haji maifun Allah subhanahu wa ta'ala ga kita ilepas we ga kita ilugi we Rasul sallallahu alaihi wasallam labi bang Allah subhanahu wa ta'ala niya piwisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man tafa bihadha albayt usbu'an yani 7 ashwat fayusalli rak'atayn kana ka'itqi raqabah وما وضع رجل كدما ولا رفعها إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة. فإن panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sineru isab patawap si Ka'bah min pitu ubus ng bahayang 2 rakaat sa iyan bisag tumbas din koy iye maluwas miyaan koy engalekkat sinambua ifun wama wada'a rajulun kadaman ga pain niya tawettad niyaan dambua lella betisnin wala rafa'aha atawanin pinatikang we ni sa niyaan illa kataballahu lahu biha hasanah miyaan patekang painte betis lalay painte miyaan
illa kataballahu lahu biha hasana, malainkan nin sinulat wa Allah subhanahu wa ta'ala, sinulatan ni kahapan wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa maha anhu biha sayyi'a, ubus pinunasan isab mian dusenen, wa rafa'alahu biha daraja, ubus inangkat isa mian. Allahu Akbar. Haji kahapan mamisita sin Ka'bahin. Tasabbutu Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusaddu rihalu illa li thalatha. Gak niya pa ini pagtulak-tulak malainkan nin tellu parkala. Tellu parkala itu asal maksud nu mian suga mian pagtulak-tulakanin. Ikaisa nen mian Makkah, maksudin la isi Makkale ini Ka'bah, si kedua Masjidin Nabawi, si katellu Masjidil Aqsa. Na kue me kapung tinaihan te haji pisi haji bulan haji pisi bulan haji mi kita pilih Makkah. Ubus duk kue me apa yang te dialem Saudi mian naut kam pain te naut te bisa mian hap Makkah mag-umrah ni ki ubus puas aman mag-umrale hinang te pangandaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallamin mian supaya taeddo tewi tadauhat tewi i tumbas magpalaya sin ipunin men magpalaya sin ipunin supaya taeddo tewi intumbas nin. Iyan pente miifun Allah subhanahu wa ta'ala si kadua hinang. Nagaydo iyan tahinang te intag-intag malingkan nin suga do kitila si Makkah. Suga do la si Ka'bah. Pegye ikaisa lay intag-intag kyo binaybayan tu dia tak bulak dunya tahinang we te dikir lay. Bisan kyo pabakbak, bisan kyo dia tak sasakatan, bisan kyo pahali-hali, bisan kyo inahinang no masih tahinang we te. Na ininen mafatawaf ininen gay tahinang we te malingkan nin suga do si Ka'bah. Bisan hek kapain te milabi-labi miyan. Pinain niya Ka'bah si me basilan. Niya pain te paghajian intag-intag lahat. Ko me saddi lahat niya me takitete se miyan hininang me ko Ka'bah. Geruyen miyan manjari. Suga do teed dialem Saudi us paglae dialem Saudi suga do lae si Makkatul Mukarramah. Miifun Allah subhanahu wa ta'ala patawafanin. Iyan pente si kadue hinang bang tahinang we dambua ifun mian tinumbasan iye kwe tumbas magpalaya sindambua mian bataan sa mian ifun Allah subhanahu wa ta'ala. Sika tellu miifun Allah subhanahu wa ta'ala hinang takdimul aun li muslimin muhtaj. Atinen iye pangurung tatabangan pangurung tatabangan si dambua muslim magkalagihan. Si dambua muslim magkalagihan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man manaha minhata warakin aw minhata labanin aw ahda zuqaqan fahuwa ka'itki nasama. Iyan bisalah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Painne sine miaan pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sine pa inne ngurung pa inne duksin. Ay warakin tinen sin nabang pa inne duksin. Okay. Aw manha minhata labanin. Atawanin miaan ngurung ye unta. Ngurung ye okay dambu unta nabang pa inne nabang dambu unta bang komento si Saudi. Atawanin sapi, atawanin kambing pa inne yu kyo magkalagihan tiya kambingin ipat no pahekkahan no hinang no ininin kapita duk kyo makapabeli sa imian banganak atawanin isab sapi sa imian ini maksudin lai atawanin pa ini supaya kyo makaeddo amban gatasnin pegi ko jaman tag na miifun Allah subhanahu wa ta'ala kalagihanin gatas jaman tag na pente gatas pente mi unta gatas pente mi an kambing sa imian kalagihanin si jaman tagna len. Mian miifun Allah supaya pa ente mian magmungfaat si iye in hinayple luuni kakakande bang hay kaluuni kapabelihande luuni king makainom si amman gatas ni supaya si ellun. Au ahda zuqaqan. Atinen zuqaqanin mian mangkyo matullus mian lepas. Lepas.
Sa ingi malepasin, ikaisa lepas bang lepas si agama. Lepas si agama gay tao ng bahayang patulus mo sa inian. Paino sa ininin miyan panambahayang matumawain, sa ininin pamuase matumawain, sa ininin pagjakat matumawain, sa ininin paghadji matumawain. Paggi dumain kemon ng bahayang we tumawa sa bahayang ni. Bang dumain dulabian painte bakas miyaan bakas painte magdigi ngadji nga hati painte bang sa ingi bang inin ni pain binas sa siyang bahayangin. Luon ni ke surut sambahayang, luon ni ke rukun sambahayang, luon ni ke wajib si sambahayang, luon ni ke sunnat si sambahayang suga tahati wedang buhay pun. Na sa iyan lu isab in me magjakatin, sa iyan lu isab in magpuasehin, niya surut ni, niya sunnat ni, niya wajib ni, piye hadja pa Rasul sallallahu alaihi wasallam muase ga niya tumbas puasenin madaingkan nin miyaan lekkak dukog tu do sa inyan. Napi hadja magtahajjud atawanin magsambahayang ga niya tumbas siya malaingkan nin hapus hadja. We pagi ga we ni kinatauan bang ine hininang ni dialim sambahayangin, ga we ni tahati bang ine miyaan suga hinalian ni dialim bulan puasehin, ga we ni tahati bang ine makabatal sin paghadji nin, gawe ni tahati bang ini makabatal sim pag-umranin. Na ininin suga we tibitahati meifun Allah subhanahu wa ta'ala. Pihad jamban kita maghadji sa inyan, pinain bakas ni magpuas duse, laay si Arafah kungan dua, laay si Muzdalifah, laay si Mina, patawab ko si Kaaba, sumagawa ni meifun Allah subhanahu wa ta'ala tek kasilahat, gaduye halin amban kakahinang asal-asal ni kwe tagnain. We pigge ga tinayma hadji nin. Ga tinayma hadji nin. Ga kita sedde bisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadji tinaymain ga niya tumbas ni malainkan nin surga mihun Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa inge bang kyo maghadji, bang gitahatino bang ine hininang mo si hadjiin, maghadji kyo magtravel, kemon mi kalwang-luangan si Makkahin, kemon kalwang-luangan si Madina, kemon sa iya sabi tinuyuan ng dumain. Naan si ininin ma'ifun Allah subhanahu wa ta'ala ang pasal haji, miyan suga pa yung tetahatite, bang ine miyaan hininang si paghadjaanin, luk bang ina makabatal si miyan paghadjitin. Ini kita tapili, iyan ma'ifun Allah subhanahu wa ta'ala tinin ahda zukakan, at iaalepas, kaysa lepas pa yung si miyan pasalan na agama. Si kadua isab, lepas pa yung silalan, kung may pinain ni alingan ni upama, may lingan hap sumisip, atawanin lingan hap tumahubong, pinain ininin lalan mapihin, atawanin lingan hap lumamiyaan, pinain ininin lalan mapihin, ye tinuan we, no pinatulus we, no? Telu iyan na ifun Allah subhanahu wa ta'ala, intag-intag la itahinang we, no? Ye ngurong kiyo sin si amagkalagihan, ngurong kiyo painte mian binatang si aale, miyaan matulus kiyo painte ale pas intag-intag si telu ini ng tahinang we no ini pangurong ni Allah subhanahu wa ta'ala kau tumbasin fahuwa ka'itki rakaba koe du kiyo magpalaya koe du kiyo se miyaan nga mahardika sindambua ipon nga mahardika sindambua ipon koe du kiyo se miyaan eddo no dambua ipunin amban bos ni pina freedom sumagawa nin esebtebi miyan si zaman ko ito ga niya ipon. Ga niya ipon. Ga niya bataan na ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Sika ga kita eseb tebi ga kita hati tebi bang sa inge inhinang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pangalekat ni si Bilal. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ilekkat we ni si Bilal khamsa awaq zahban. Khamsa awaki zahaban dafa'aha li Umayyah bin Khalaf. Pagge si Bilal bin Rabah niyaan tahinang ipon we Umayyah bin Khalaf. Mian pina ilekkat pina mahardika we Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mian idekkat we ne khamsa awak. Kita ti kumang ini yakan ne khamsa awak ininin. Khamsa awak lime ini tetuen awak beko binde ko bang say bang ininin siyakan term ninin sumagawa ni na khamsa awak ininin maifun Allah subhanahu wa ta'ala
mian pangurung we bulawan pangurung we ni pasi Umayyah bin Khalaf. Bang si dolar mian $6,000. $6,000 mian ilekkat mian we Abu Bakar Siddiq si Bilal amban Umayyah bin Khalaf. $6,000 ilekkat we Abu Bakar si Bilal amban Umayyah bin Khalaf. Bang si Saudi sin rial painte Saudi 22,500. 25,500 meifun Allah subhanahu wa ta'ala pangalekatan we Abu Bakar pasi Bilal pasi Umayyah bin Khalaf. Bang sinte meifun Allah subhanahu wa ta'ala 300,000. 300,000 ngalekat kyo sinambua ipun pamahardikaan gayen kapag baya-bayaan we no. Gayen kapag baya-bayaan. Dumain pa no ko ito lekat te kyo hinang te kyo bataan na si lumako. Dumain sa iyan hininang Abu Bakar, hininang Abu Bakarin. Dumain sa iyan maksud miyaan mangalekat sinambua ifunin jaman lay. Ilekat supaya si mahardika baya-baya din si barande. Naan si ininen ilekat we Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu si Bilal bin Rabah amban Umayyah bin Khalaf pagi bataan ni Umayyah miyaan 300,000 pesos bang sinte katumbas nen. Bang may si jamante po ito kay may palangke o pebilay. Niya magpain pa ni mura ro. 300,000 awe mura ro. Hatu kinanalin mangalekat sin nambua ifunin nambua sin bataan jaman lay. Wa ilekkat we no sinang we no sawe-sawe hinang we no bodyguard dumain. Jay kyo makaeddo kamanfaatan amban iya. Malingkanin amman Allah subhanahu wa ta'ala. Jay we no yatarak-dak pinain ko ito ka o security kun gaib. Ilekkat we no iya pinamahardika we no pina freedom niya baya-bayaan eh. Bang niya magpain ni mura rusin 300,000 mangalekat sin ifun. Niya amban kite bang may maganda. Niya amban kite bang may maganda pinakuha ni ungsud 100,000 kahunitan. Niya amban kite bang may maganda pinakuha ni mahar pinakuha ni urong sa miyan 200,000 kahunitan. Weye kahunitan sambung siyahin. Weye kahunitan dendelay tahinang ni anda kajari daak-daak ni magbella kajari na daak-daak ni magmemes siluma kajari makaeddo anak bilay amban dende pagandahan ni magurong ni 200,000 atawanin 200,000 nabang niya magpain we pain ni muraro magpalaya sin ipunin magpamahardika sin ipunin pegge 300,000 ro sulayan ni ko isab miyaan kulang ni gana agin makahinang ni PGWA jekyo makapagbaya-baya puas yamban mian eddo no yamban boss ni si mian pinamahardika pinafreedom painte in aale iyan maifun Allah subhanahu wa ta'ala na ga kite nga makaeddo sintong bas ni ga kite makahinang ni gana ni ipon ko ito na ini sa tahinang ten binitaran kite atawanin pinaniyaan kite we Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya tahinangte supaya tahinangte duk supaya tadawhatte iye tumbas mian magpa mahardika sin ipunin. Si kaampat maifun Allah subhanahu wa ta'ala mian tumbas bang tahinang wete mian pangurong ni Allah subhanahu wa ta'ala si kite iye tumbas mian magpamahardika atawanin magpaluwas atawanin ngalikat sinambua bataanin sa inyaan fa inni al jihad fi sabilillah pag jihad painte silalan Allah subhanahu wa ta'ala atinin naan si ininin duwen paghihik kabayuan jihad niya jihadun nafs niya painte pag jihad painte si ginahabaran niya painte jihadul mian lisan pangan jihad mian barak mian della nu supaya ge makabisala laat niya painte mian jihadus syaitan pangan jihad nu sin syaitan duk gewe ditasassat niya isa painte jihadul kuffar mian nan si ininen si kaampat sinabut itu jihadul kuffar ininen magjihad silalan Allah subhanahu wa ta'ala mag parang sabil du magbono painte du kuffar. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man rama al-aduwa bisahmin fi sabilillah
fabalaga sahmuhul aduwa asaba au akhta'a ya'dilu raqabah. Pain panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sine-sine pa inni teparan ni pananin atawanin mian pina tepad ni pananin nilayapan ni pananin atawanin budjaknin mian silalan Allah subhanahu wa ta'ala sa pagjihadan pa inte fabalaga sahmuhul adwa mian ubos makatawa pili umawot pa inte mian panak nila ipili sini kuntara nila asaba au akhta lu'un ki makatawa si kuntara atawanin gana ini pangurong tumbas wi Allah subhanahu wa ta'ala yahin ya'dilu raqaba kue du iye maka pamahardika sindambua ipun tawani sindambua bataan iyan miifun Allah subhanahu wa ta'ala mian na ku itu magjihadin fa inte ko istildahu mian numeno pente we ga niya dusab sumagawa nin ga painte magbono taggi itu may kitaho salwet si pagbonoan sumagawa nin ampat tasabutte miyaan duwe ru kite lai intag-intag kite tampat intag-intag kite binaybayan tu si dunya kajari we te hininang iye panganzikir te dahatusley intag-intag we te tahinang ien kajari we te hininang si kaduenen iye nabang kiyo si pung tinainu muslim luune ke sin luune ke urungan muhaib luune ke sa imyaan patulus ni silalan sumagawaan si jamante ku itu iye kamurahan kite nabang si dambua pung tinaite muslim bangi magkalagihan sin we paano may magsadakka kiyo sa upama magsadakkahi maifun Allah subhanahu wa ta'ala niya sadakkanu nadakka kiyo si sumagawa nin mian mas labihap sadakkan pinaku we dambua amban magsadakka kiyo ga iye maku niya be pinain bagas ni ko magsadakka si mian us niya maku pinain na us ni sadakka kun lai si alay na duman mas halga sadakka mian maku si kau makitabang yung magkalagihan ku ini tasabut telay ga magkalagihan tinabang nun duka pa urungan no fa ininin sadakka kun sumagawa nin ga iya katawhan no magkalagihan kiwang ini suga pa inte payamante ahin mangkite ngung sadakka sini magkalagihan si magkalagihan pagi sadakkahin hap manamal miifun Allah subhanahu wa ta'ala taha pa inte niya mi explainan ni sumagawa nin numan lain maudut ten sabut ti hadjay ninin itu ay miifun Allah subhanahu wa ta'ala in ampat para kala miyaan sinabut hadjayen pinandak supaya taeddo we te intungbas niyan itkura kabahin pagi we itkura kabahin maifun Allah subhanahu wa ta'ala itkura kabahin maifun Allah subhanahu wa ta'ala miantahinang intasabut daran intasabut pa inte di alam Quran ko pa inne kafaratul kital bangkyo ine pa inne pagkifarat nun bangkyo mian makabono pa inte makamate pa Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah hekka pa inte mawdi hekka tampat tasabut pa inte di alam Quran pasalan in itqu raqabah min pa inne sinisine pa inne min kanyan mu'minin makabono iya mu'min malingkanin pa inte kamali yatawanin ini tetuen wa man qatala mu'minan khata'an tawanin makamate isab se min sa imyaan min gabi pagturan ini kafaranin fatahriru raqabatin mu'minah suga ye mian magpalaya atawanin nga mahardika dambua ipun dende nagani niya si jamante ko ito ga niya pa inte ipun ga niya bataan maifun Allah subhanahu wa ta'ala hekka sa imyan tasabut mian maifun Allah subhanahu wa ta'ala mian pasalan pa inte itqu raqaba atawanin mian sin ifun atawanin sin bataan atawanin sin alifin mian hekka tasabut mian wa Rasul sallallahu alaihi wasallam atawanin sara mian sugahin ninangten ko sa pa inte mian kafaratul mujami mian ini isab kafara pamuas duse in aahin dumambua ye si andane di alam bulan Ramadan ini kafaranin si bulan Ramadan dembua lellatek kapisi Rasul sallallahu alaihi wasallam pani ya Rasulullah nian bata we pani puasekun tawani magka pani puasekun pani Rasul sallallahu alaihi wasallam we
Pain Rasulullah pain nambu alal miaan mian dumambua ku si andakun pain ni bu aku pain ni muasiku. Ini bisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hal tajid raqabatan ta'takiha wa makasua kiau pa inni ipun palayak nuye makasua kiau ipun pa inni pamahardika nuye pamanbe hadje dusele hadje du isab in pamaidiehin. Nah si zaman teku itu gak niya ipun may ipun Allah subhanahu wa ta'ala gak niya bataan. Pain lelamiaan gak gay ku pain ni ngasua gay pain ni ku gay ku pain ni ngasua kaniya. Pain Rasulullah muasi kiyo 2 bulan. Muasi kiyo 2 bulan. Pain lahin gay pain ni tagesku. Pain ni sab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Way pain ni miyaan ngasua kiyo pain ni miskin ennempo pain ni pakan mo sa miyan. Pain lelamiaan gay pain ni tagesku. Gak niya pain ni gak niya. Ubos pain Rasul sallallahu alaihi wasallam miyaan parealim sa miyan Rasul sallallahu alaihi wasallam ubusin miyan pagua ye niya binowe ni tamar story tagadan niya binowe ni sa miyan tamar pain Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin ni pain ni aamani law miyaan pain ni eddoon pain ni miyaan tamar ininin pagsadakano pain lahin we niya piki pain ni pamiskin amban aku pain lelamiaan niya piki pain ni pamiskin amban aku bang niya pain ni luma pain ni tapit pain ni tawanin tu si antagan tagi ininin ga niya pain ni pamiskin amban mian ahli pamilya ko amban luma ko obos sinay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pain ni eddoon ni pain ni hulma ininin pamakanon pain ni si mian si pamilyan iyan may ifun Allah subhanahu wa ta'ala pundon tinlai ye bang ini kafara kiparat bang ini kifarat mian makajima ye si andani si bulan Ramadan awus ini kifarat nin suga ye magpalaya dambua ifun suga ye nga mahardika dambua bataan naga ni ajaman tiku itu bisara sin Rasulullah sumagawa nin la yukallifullahu nafsan illa usaha Allah subhanahu wa ta'ala gay kitiwe ni pinasigpitan banggewe titagiis Sumagawanin bisan sa iyan, daahinang ti magbalik-balik, pain mo ako ini yan, Allah subhanahu wa ta'ala, gakwe ni pinasagaran. Na yan, maifun Allah, miyan si tages-gs pamaeseb, dampuwa pong tinaibi, miyan kulang pa inte si ilmu, do magkalagihan wisab ngeddo pangadjian ng bankaam, magkalagihan wisab sin miyan urungan bi ilmu, urungan bi sa miyan pangadjian maifun Allah subhanahu wa ta'ala, magsukul si Pahadirbin uk magsukul pa inte si Pakalebin mian iru nien mura-mura hininang we tilai i pangandikir le dahatus le pa inte pegge nian ini tetuen pegge gay kita magbinoor gay kita kabuhatan dumen pente ko mangurung sinle hunit-hunit na daa kita bi limpang duk daa kita bi pa inte mian lamma suga painte hinang tebi pegge we ien pangeddo tebi pahala hadje ga na ini niya painte tu de tak bulak dunya ini we ge kitebi inakahan mi kaburuhanten bin bang ini hinang mian sababan kiti makaasik surga duk bang ini hinang isab sababaan umellig kitebi amman narka duk bang ini hinang se miaan supaya ge kitebi tapilih den narka. Duk Rasul sallallahu alaihi wasallam gaya seemian wafat, gaya seemian mati, bangga kita biwe ni gak kita bi gak mati Rasul sallallahu alaihi wasallam, we gak kita bi inakahan we ni hinang haji ni ke hinang diki ni ke parsababan pakasikan tebi nian surga. Duk Rasul sallallahu alaihi wasallam gak kita bi tinaikutan we ni mian wega kita bi kaakahan ni hinang haji ni ki atawanin hinang diki ni ki parsababan pakasikan te binarka bakas kita bi ni inakahan duk kita bi humalli bakas kita bi ni inakahan si hinang surga supaya tahinang te bi duk kita makasik surga sumagawa ni maifun Allah subhanahu wa ta'ala amban tabiat manusia takale ruhadja sumagawa ni pinalampas tahati ruhadja sumagawa ni magawam-awam
kinatauhan luhadja sumagawa nin ga hininaang elleusangin kita bisa mian pakale si muhadara, pakale si seminar, pakale si ta'lim sumagawa nin piero amban kita bi mian mamibigan ihin, piero amban kita bi mga hinang ihin miifun Allah Ta'ala. Andu jay katauhan tibang sumian kita mole tuju hadarat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini si asetin bin manabang kita bi hintik kasi akhirat ga niya sa dili amban amal ibadat tibi. Nabangka ni anten bin we tacek tibi baranten min hekkan ibadat tibi taparehel we tibi tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala naga niya problemane sumagawa nen kue du kite hantang matu si dunyahin pamisara-misarano kajari kyo magduse ineddu amal ibadat nun mahapin pamayad hinang numalaatle pale pamayam-mayam nun sa niyaan kajari kyo magduse ineddu hinang numahapin pamayam nun sa malaatle Maifun Allah Ta'ala suga kita ipabasag mag-ibadat pagigay katauhan dewi bang sumian kita mole tuju hadarat Allah Subhanahu wa Ta'ala ga niya makatabang kita malangkan nin amal ibadat tebi malangkan nin amal ibadat tebi hek ka amal ibadat makatabang kita bin sumagawa nin banggay tahinang we tebi niyaan useless ga niya tahinang tebi banggay kita bi ikhlas si pagamali ibadat tebi tekkas ilo kiamat hantang soy ngadja pakite sa miyaan ibadat ten bin ge makatabang kita paggiwe ga kita bi ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ko intasabut tele Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ikhlas sa miyaan pinamahardika we ni si Bilal ini bakas kita kalebi bang ini story pa inte si Bilalin atawanin bakas kita kalebi bang ini sin kisah sin si Bilalin miifun Allah Subhanahu wa Ta'ala painte niyan para sabawan si Bilal painte bang ini storinin na amban sababan ien suga painte hati tewi miyaan bang ine pangandaakan sin amal ibadat tendin do supaya kita bigay dugi tu si bulak dunya lawi bang si hadarat Allah Subhanahu wa Ta'ala miifun Allah Subhanahu wa Ta'ala magsuko si kam painte si pahadir bin taman sayen painte intages KS in pamaesed tewi si ellew ituen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.